IFM News. Police Report. Nakamonitor ni Idol John. Idol John, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Himpakaamo ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Abi mabati porsyento, dagiti may record a vehicular traffic incidents when na disgrasya dito'y probinsya. Sigun na kini Police Major Cheryl Guzman, ti Officer in Charge ti Community Affairs and Development Unit, umabot ti 75, dagiti na i-record iti January hanggang at March iti tawen 2024, idinto akaday ito met tawen 2025, ket aday iti 42 iti agpada a bulan. Imbatad na, adito iti nagresultaan na abimaba, dagiti insidente iti 53%, sutga po na atuloy-tuloy iti kampanya, iti Ilocos Norte Police Provincial Office, kadagiti checkpoints, patrolling kay na implementasyon, kadagiti resolusyon ken ordinansa. Inayon met ti Police Provincial Director ni Police Colonel Frederick Obar, adakkel tinagbolin nga epekto ti Comelec checkpoint, ang nagbabaan dagiti disgrasya tanawaras da iti nagduduma a lugar. Impasingked na, ang malaksid kada ito ikat nadlawan na, nakapangnaknakin pa yan, kaya sumursurot matin iti kaduan, tiya panagatalugod kadagiti paglintigan. Inform ko lang sila sir na from January to March 2024 is meron na a total of 95 compared to the year January to March 2025 is meron po tayong 42. So bumaba po tayo na 53 incidents. Well, of course, continuous conduct natin ng checkpoints and patrolling and the strict implementation ng mga municipal and provincial ordinance natin, gaya po ng bearing of events natin. Ang dadahan pa o actually, mas mababa rin yung ating mga fatal incidents. So, we are attributing to yung mga Comelec checkpoints natin. So, kita niya naman kasi spread po yung ating mga Comelec checkpoints ngayon. Kaya I assess that malaki yung naging impact ng ating Comelec checkpoints. So, kita niyo naman yung drop niya. So, from 95, naging 53 na lang. So, it's more than 50% yung drop niya, no? So, isang magandang accomplishment para sa ating lahat. And I believe yung mga kababayan natin natututo na rin. No? Natututo na rin gumamit ng helmet. Yung iba, at saka yung na-realize sila, mas matigas pala yung kalsada kaysa sa ulo nila. So, at saka sipo. Yan. So, that's a good development po. Bumaba pa yung ating mga BPI. Speaking about them, Paset, panagsarita ni Police Major Cheryl Guzman, kaya Police Colonel Frederick Obar. Ganan. So, bumaba, kumpara iti last year, dete, Idol John? When? Last year, 2024, Idol Bernard. When? At makita tayo mo't halos every week at dete may report nga disgrasya. Di nga min? Halos adapay digiti inaldaw nga matay pa imbag ko mano naganan digiti lang gagangay nga disgrasya matay damot nga road. So nga kita ente nga na imbag reliable mo lang digiti nga data iti INPPO Idol Joan. Ado digiti nag komento DJ in Ruarda nga areas of concern tapos nagpukaw nga areas of concern, di ba? DJ? Last week DJ adot nagbatbatikos kini DJ apay hanga nakadanon iti naganan leadership ti INPPO DJ apay agbalbalew DJ bagbagada aga po iti Commission on Elections Idol Bernard Comelec kano DJ when so nalalaing ni Comelec ni INPPO nga ruda na isang oras dapat
Mindanao na ti Ang tugmada the unsolved crimes iti may nga iliket na ikat nagbalin nga green kadigiti agondaway for what reason ken anati apay no anat ibagan ko milek isumati anugutin ni PNP adda ko mabukod separate nga anagran takder iti biyang ti PNP kadijay. Kaya dito pa nagdependar da kadagiti previous related incidents. Correct. Apay nga ron, nairaman ti Kurimaw. Alaman, si Kaman, timang panunot ka di jay. Kaano pa nga na iramraman ti Kurimaw? Ano kas pagarigan? Anat dagsen nga pakakitaam nga ti Kurimaw kat mairaman ka di kita areas of concern, idi. Isang nga Rod, Idol Bernard. Review da sa kabasita ta di da tapno di da nga mababalaw kadigiti kakailyan tayo at kadigiti kakailyan tayo at nalalaing nga diti Ilocos Norte pagsaritaan Idol Joanne. When Idol Bernard. Baka awkward naman yung kasano kaano lang idi nga na-mention da nga digiti ti areas of concern tapos na ikat habang umasasideg ti eleksyon. Isang nga Rod, Idol Bernard, dito imparok at ti Comelec, basta metlatangan na ikatendigiti da doma. Ano nga tatrason na? Nako, burburtsa, kadigiti kakailyan tayo. Alakat sapay la kumatag tali na ed, iti kinakapya, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte, bayat ken winosakbay. Iti dito election campaign proper, ti lokal into no March 28, nganganin, anat aldaw tatan, 24. Ito na, Biyernes na, Idol Joanne. When, Idol Bernard? Po talaga, isang kamat, di kamat. Digiti makakamat. Okay, go ahead, Idol Joanne. Damagiti Ilocos Norte Police Provincial Office, Kadwarte 99.5 Bison Lawag, Idol John Nagitin, Maraming salamat ni Idol John. Manipod pa lang apo iti Philippine National Police.